Yes sir, sile bar ngibizelana. Hayi inhlanhla yami kaMampela namhlanje. Ngicela ungithengele ikota leka Sparks. Ngiyafa indlala. Yazini, uma lo BIG uzokuceda amandla kuyi-Friday, ngiyakutshela ngizithole sengishaye walk ngiyofuna yona le kota yakhona. Ngidlula kanje kunenye civil war eMasuthwini. Munna, akaja bobe munna. Munna bobe bile banyamalla munna. Kalema aka munna. Amdose nge1 ngibe curious kokugcina. K1 aphose 2 umqhiha tshintsheke ilang taker off akhona cause isikhathi sidliwe ibhova. Ngiyakutshela aphonsa 1 heavy kusondela uSpendros athi uyalamula. K1 abuye ngenye into. Kanyera wena K1. Kanyera. Ngicine sengifika lapha emakoteni, iproblem ngithole kuyi-overload. Uyazi, khona olinyazwayo manje. Amdose ngezi2, sale sekaba indlela ubafu. Angamyeki amlandi. Enhle namhlanje la ekasi isiphithiphithi. Ngiyakutshela, izinja boSamora, abantu be10bet, the premier online sports betting platform. Iyabamba le ndoda. Ayibo Samora, it's a run pho. Sithuna. You gotta be joking, dude. Yabona ifana ifuna. Iletheni, eyama ngisho. Ibuyiseni. Manje ilethana. Uma ufuna ukufana noSamora uphathe igidi, iyada kubhayo uklike ilink izokuphosela ku10bet bese ushaya into zakhona. Ngiyakutshela kudala ngihambile, ngibuye late nale kota seyibanda. Uzongitshela irice lo ngidecide ukuthi ngiyiphose.